Babice kuhaju, dobar tek vam žele. Pokrovitelj pripovesti, grad Zlatar. Na meni je nošnja zrihtana, nosim jer sam Zagorka. Ja svoj kraj bom hvalila, Zagorjevo srce spravila. Ja svoj kraj bom hvalila, Zagorjevo srce spravila. Spomenite se kaj ste delali, kad pucke i dečeci. Najte se svoga sramiti. Spomenek je najvrednejši. Najte se svoga sramiti. Taj spomenek ste sami vi. Babica Đurđa od navijek saki tjeden rada mjesi mliječni kruhek. Ampak hnučak Mario i hnučice Vana i Helena to najrajši jeju. Prve janu z delu zasiplja male glatke melje. Onda nutru razdrobi friškega kvasa, pa gdene male cukara i toplega mlijeka. Se skup pokrije i pusti na toplenke se kvasek zdigne. Gda se kvasek zdigel, posoli melju okolji kvasa i dene žlicu domaće svinjske masti. Na koncu hljeje još mljekica i zamijesi glatke tijeste. Dok se tijeste saja, idemo mi poluknuti kad druga babice skuhavaju po lijepom Zagorju. Put nas je nanesil grad Zlatar, teri se spominja još 13. stoljeću kak ti imanja Zlatarija od familije Bedeković. V samem centru smeštena je cirkva Uznesenja Blažene Device Marije i jedna je od najstariješih župa Zagrebačke biškupije. Zlatar ma pune povijesnih znamenitosti, kuriji, cirkvi, kapjeljic, a sikak treba spomenuti Sokolski dom ili ti Sokolanu, ter je centar društvenog života. Male daljše od centra Zlatara ponosne stoji župa i cirkva Svete Marije Snježne Belcu, ter ima jednu od najljepših sakralnih oltarov baroknog razdoblja Hrvatske. Nasuprot nje, na Ivančici je i srednjevjekovna utvrda Belecgrad s 13. stoljeća. Blizu se nalazi još jedna srednjovjekovna utvrda, tera se zove Oštrc. A kak sam već i povjedala, Zlatarskim kraju ma dosta kuriji i dvorcov. A najpoznatješi i najbolj čuvan je dvorec familije Kiš, zvani Ščrbinec, srednjeg vijeka. A najzanimljivješi je po tomu koji je naseljen od prvog dana sve do danas. Uz dvije župe, v Zlataru su i brojne kapjelice, kak je kapjelica Svetog Jakova v Donjoj Batini iz 1639. ljeta i kapjeljica Svetog Martina Martinščini, tera je negda bila glavna zlatarska župna cirkva, a napravljena je v gotičkem stilu. Zlatar je od navijek bil kulturne, gospodarske i društvene središte Zagorju, a najpoznatješija po danima kajkavske riječi i pajdaškem sprehajanju, hterem se čuvaju zagorski običaji. A z grada Zlatara došla nam je babica Mirjana Štahan. Mirjana je rodem Selnice, kraj Zlatar Bistrice. Otec joj je bil Drago, a mati Barica Mezak. Živjela je još i s babicu Danicu i dedekem Josipem i još ma jednu sestru. Mirjana ma troje dece, Kseniju, Korneliju i Berislava. Kornelija ma iste troje dece, dva sina Alojzija i Mihaela i pucku Dijanu. A sin Berislav ma pucku Laru. Mirjana od navijek pune dijela,
a Hdovica je već 39 ljet. Furt dijela veliki vert i njive i za sve susjeda i prijatelja maša alata i povrtnjinja i veli da joj bedastoća ne stehne glavu. Još bu vam povjedala da Mirjana po zimi živi pri deceh Njemačke i tamo od navijek peća kolače kad si neke prisluži, a koji onda mora tu ih Zagorju potrošiti. Sijake voliju jesti prisiljene zelje s bažuljem. Od navijek voli delati paprikaš od čučeka selenu šalatu, a hnučica Lara jedva čaka da dojde da babica skuha finu juhicu s domaći rjezanci. Mirjana veli da onda slabe spi po noći jer mora razmišljavati koji bu kuhala svoje deci i hnukima. Zate nam je Mirjana povjedala recept teru ga je dobila od matere Barice, tera je od navijek djelala orijehove krafljine. Prve si trebate pripraviti 10 jajec i odvojiti žutanjke od bjelanjkov. Jedan bjelanjek si odvojite poseb, a drugih 9 denite jednu vekšu zdelu. Bjelanjke trebate dobre stući da dobite čvrsti snijeg. Juj, Mirjana je iste fljedna babica, hća su na ruke stuća snijeg. Žutanjke trebate deti 10 žlic cukara i sve skup dobre strajbate. Žutanjke s cukarom denite jedne 9 žlic oštre pšenične melje. Pak sve skup dobre povežite. Na koncu prehitite dijel snijega od bjelanjkov žutu smesu i dobre zmiješajte. Polijehko miješajte dok ne ponucate sav snijeg. Na koncu zemite jedan vekši protlin i dobre ga namažite z mašću. Po njem slobodne posipljete male melje i dobre spretepite. U njega prehitite smesu za biskvit, teru dobre zagladite i popravite. Protlin dobre spretepite i odnesite peć vrući rolj na 170 jene 15 do 20 minut. Dok se biskvit peče, zemite jene 40 dijek orijehov i dobre ih sameljite. Gda se pečeni biskvit male ohladi, zemite okrugli šteker, teru ga smočite male melje i režite kruge. Prve si zaznamijenite po cijelom tijestu, a poklje ih vadite van jenuga po jenuga, dok ne ponucate sve tijeste. Ostanjke biskvita z rukami dobre razdrobite. Razdrobljeni biskvit odnesite zgašeni, ali vrući rolj, da se posuši prek noći. Gda vam se biskvit dobre posuši, morate ga zmljeti kak orehe. Gda pripravite sev biskvit, denite ga jednu zdelicu. Onda jedan rangljek denite 5 jajec i vodu da ih pokrije, pak ih dobre skuhajte. Kuhana jajca precijedite i pustite da se ohladiju. Zdaj zemite okrugle biskvite i razrežite ih na pol po sredini, kad dobijete 2 krugeka. Kuhana jajca čistite i zemite proć same žutanjke. Na pojmu denite male masti i rastopite jene 5 dijek čokolade. Drugu zdelicu razrežite 30 dijek putra i zasipljete 25 dijek cukara. Zdaj hlijete oko 6 žlic ruma i sve skup dobre zmiješajte i zmiksate. Onda vam treba cedile i čežnjega stisnite žutanjke na zmiksani puter. Sve skup pak povežete i denite mljevene ostanjke od biskvita. Nutru hlijete rastopljenu čokoladu i dobre sve povežite. Gda vam se smesa dobre zmiksa, sad je za iti punit krafljine. Zdaj zemite tijeste i namažite kremu na jednu polovicu, pak pritisnite s drugu i razmažite sve okol dok ne dobijete lijepi okrugli krafljin.
Na koncu ga smočite mljevene orehe i denite na stranu. Tijeste punite jenega po jenega. Prvi ih filjate, a onda smačite orehe dok se ne ponucete. Mirjana je tak vesela kad je pripravila punu korpicu orjehovih krafljenov. Za goste teri budu došli. Babice kuhaju, dobar tek vam žele. Ako hoćete se naučiti kuhati najfineša starinska jela, onda dojdete na naš web shop i naručite si knjigu od babice Đurđe, tara vam ima preko 80 receptov. A druga knjiga vam je knjiga po Hrvatskom Zagorju. Tara vam ima preko 32 babice s 90 kolače. Joj, nešto zove. Halo? Bog daj sreću. Nuček vam bu poslal, a poštar vam bu lijepe dima donese. Babice kuhaju, dobar tek vam žele. A onda nam je Mirjana još ispripovjedala kak je njezina babica Danica bila glavna kuharica po gostije. Babica Danica je bila jake dobra i znala je pripravljati tak fina jela za perste polizati. Mirjana nam je ispripovjedala da mladenci prvek da su se dogovorili da se budu ženili, morali pitati njezinu babicu, a ja fraj da im kolače pripravi. Jeni su bome i gosti morali odgoditi čak 2 tjedna, jer su morali čakati na babičine delicije. Babica Danica je od ničega znala nekoj napraviti. Ona je djelala takve stvari kad ni njezina mati, a ni ona ne mreju dojti ih trak tim receptima. Zmisli se nekakve zljevke tera se žlicu jela, tak je bila perhka. Ni negda bile sega kak denes, ali je babica bila spretna i furt je neko izmišljavala. Dana je bila bog i batina za svadbe, veli Mirjana, a babicih spomen pokazala bu nam kak se dijela jedan specijalni slani kolač, ivanjski cveteki. Jednu zdelu sipljete melju i te 15 dijek oštre i 15 glatke. Onda nutru zasipljete jedan pecilni prašek i male se skup zmiješajte. Denete nutru i 15 dijek friškoga kravljega sira i 4 žlice kiseleg vrhnja. Juj, pazite, zdaj nutru denete 4 žlice bijeleg vina, a ostatak pletenjke pustite poklji za feštu. Zdaj si pripravite 4 jajca i odvojite bjelanjke od žutanjkov. Žutanjke denite smesuh, teru dodate i 1 malu žlicu soli i iz banja donesete 1 vekšu žlicu masti. Zdaj sve skup dobro zmiješate i zamjesite tijeste. Tijeste na koncu posipljite zmelju i pustite da odstoji 1-3 vure. Gda je tijeste barajt, na stolnjak hitite male melje, zvadite glatke tijeste i dobre ga tjenke rasučete. Zdaj zemete željevce i režete van oblike cvetekov. Da bi lakše vadili cveteke, željevce treba gda pogda smočiti male melje. Cveteka režite dok ne ponucate so tijeste. Onda zemete 1 lonček, termu ste si pripravili 1 bjelanjek i stučete čvrsti snijeg. Snijeg onda podjevate na cveteke, ali na svakoga drugoga jer ih morate spojiti. Dobre se morate zbrojiti i pregruntati. Prazni cvetek denete na namazani i dobre stisnete i tak dok se ne napravite. Na koncu morate zajeti napršnjak, tero ga smačite melju i onda dobre stisnete sredini cveteka. Saki cvetek dobre stisnete, ke vam se lijepe spoji i ma krugec sredini.
Zdaj si morate pripraviti jedan široki rangljek i u njega denite pune masti. Mast rastopite na slabem ognju. Zdaj je čas za napraviti nadjev. Za nadjev vam treba friški hren. Mirjana je donesla hren sa svojega verta, jer ona vam od navijek dijela grunt. Hren trebate dobro očistiti i izguliti, a onda ga treba i fine zribati. Joj, Mirjana veli da je tak hudi seju peče za oči. Hrena naribajte za oko 2-3 vekše žlice. V drugu posudu si pripravite oko 20 dijek friškoga kravljega sira, hteru ga denete jednu žlicu kiseleg vrhnja. Sve skup dobre posolite i na koncu posipljete naribani friški hren. Sve skup dobre zmiješajte. Gda vam se mast dobre zagrijeje, podjevajte nutra cveteke, ali pazite kak ih bute okrenuli. Sredina s krugecem teru ste stisnuli, mora vam iti prema doljeh posudu. Pustite ih da se pečeju par minut dok se ne napušeju i zažariju. Zvilicu ih slobodne male pogledate, pa gda su vam žarki ih preobernite. Gda se lijepe spečeju z jedne i s druge strane, zvadite ih van na protljen da se lijepe ohladiju. A vi denete peć drugu rundu cvetekov. Smesu od sira i hrena onda nadjevate jedan žakelj, s teru ga bute mogli puniti cveteke. Dobre ga napunite smjesu i onda jake stišćete ka smesu podenete na saki cvetek. Juj, kad cvetekov Mirjana maza napuniti, a tek kak su lijepi, ko nacrtani. Mirjana je jaki srećna. Na koncu su svi jedva dočakali da si sedneju za stol i da babica Mirjana ponudi sve delicije koje je pripravila. Goste su došli dečki i puce s kuda belec. Prve su svi šteli probati ivanjske cveteke, a onda su mogli probati pohane mese, presiljene zelje, racu z mlinci, odojka, kruha. Ma joj, nema čega nema. Puni stolije i zelene šalate teru svi rada jeju. A nakon jela moraju si male potirati uz vinčeke, sim skup živelji. A deca su jedva dočakali da sprobaju orijehove krafljine. Veliju da nigda nisu boljše i fineše jeli. Nek si oni same pojeju, a vi počakajte kaj bu vam naškrabala recepte, kaj bute i vi mogli iti peć.